It is once again an honor to be present along with our Honorable Chief Minister, Mr. Konrad K. Sangma, my cabinet colleague and Honorable Minister of C&Rd, Mr. Hamlet Dolling, Ba Tilingwa, Secretary C&Rd, RMDCs, Shri Laski Rumbai, Shri Pasmund Khan, Shri Winning Sungo, Shri Finliness Bare, Shri Sanki Shampung, Shri Lomris Lungdo, and all the ex-MDCs and our CM Khubor Shivat, the Deputy Commissioner Mr. S. Imli, Wahe Shnong, Secretary Shnong, and members of various Darbar Shnong, RSP, the distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of media. Thank you very much to our Honorable CM and C&Rd Minister for taking time off even during this festive season to be present here today in the shifting of Cleriot C&Rd block to Wapung. With your permission, sir, I will address my people in our language. Prolong Omaya, Sakmenu Om, one negus Nisan Yop Young Chiam, Hagani Gamadan. Horse get divum jockey, Poi Perkani, Roy V. Am Lang Negaski, Waganigaski, Mandra. Niba Yaganigaski, how Arajar can prove the depth celebrity. Niba Wapung C&Rd block, the depth one which is in Hagani Gatau. Henry MGE Riki Gitao Hoprdi, Borok PDTP, Wangam Camp Sniawa, Jia Wayakani Wapung C&Rd block, Rat Chadu Chalum Chinong. And there's some many on one negasni. The Chief Minister of Burom, or Minister in charge of the C&Rd, Kidi Crutch Tomgi, but Sniao Chiki getting a young white bar. What ye am kami, 11 kami, Ra Yagani C&Rd block, Habapung. Go out with Lina Piggy Pipe Bar, Nathan Tai Young Nigaski, Picat no ski Pancrebi. Toselma Evijuba. Tapananga, Kanuski Pancrebi, never Chitiao Kubleji Bon. Now Panaipi, Naleonga, Chihajar Lespa, San Posant League Sleep and Creo, Levantai Young Nigaski. Kamaso Posant League Benai, Lailuti, Waki Wahe Young Nigachno, Waki member, Kiwi Cretch Tom and Art League Chno. Ulailuti Chirup Nevantai Young Nigaski Gokro. Ho Emi Por Wudu Jingkren, Emi Por Sel Yomaseni, Tangajinia Cha Young Piggy Paiba, where E. Tegamansen will put man Yagnigaski Gokro. Self Many Wonglet. What Negaski, Divu Yo Cham Gamni, M. Bon Gichikali, Hagini Arli the Ligaski, Lenegi social media Gipurlo Yoki group Givo Pair. Boki Jingli, or Boyagniga block, Mango open bed election. Now only people back. Haganiga government who can me. He can't even let on even tag benefits young Paiba. Mem give like Gambo ongi, Punbeki Yag election. Hay bor election now for Bor Yatel Perchang, Punsniawi P, Gam Kiwi, Mkam, Twa in Jet BMB. Tangwa hadut negasni, buem ke tek mensen bej election ni, hande ikre ne mentang benefits yang bajba. Kamtang Chief Minister, Wakil Minister woro, kadar gut ikre ini mentang bajba. But ki MLA wada cha elect, nagi constituency wo per le, ikre chitomi ne mentang bajba. Sagawila kwa OIP, woro ITP, ladaki buru thok ki I hadut kandu kejut mensen. Hedi por la ledi in next ni wani top EP citizen kan no gijin kejun besen ge yong pi ye ile gam ju hi ledi em gi wo top ke kejun besen tengah OEP ye ki wo promise you le I but next ni di wo wan inaugurate yang ni ge ye ni C&Rd block chief ga hini ngau OEP si bet daus nyau bi dengan ten yang minister wo chief minister wo burom
วันนี้มันตั้ง infrastructure และนี่อุชนาอย่าง building และนี่กิจงกรรมอย่างนี้ block กี่ดาว announce กี่ชิบยัดว่ากันนู่นก็ปอยซาแต่ยังkitaชิบยัดนั่นเองyang chief minister บัดคำจุ chief minister เอ็มบรมคิว announce อย่างkitaแต่ในเรื่องงาน next scheme มันกว่าอกลำชิบนกันเต็นกำมองบนเส้นมั้งมันได้กล้ามาราดาองกิบรูได้เพื่อ election นะแต่เรื่องperlu umaya di mesin usnya ukia di mesin usnya umaya wan yin ne kmat yang pi kwa ule ya ki kam ki bha bat se hi chu por le terpat ai pi ki he ki besian ki perlu umaya ki wan na kelen so dong di chnong ki ha po yang ki east Jingkren hills kham tam na ni constituency ki yonga yiu man he jing lai lu ti yonga kamu payu khian yong pi le ni kamu khon yong pi yiu pui por wanga bakla le ni lai yu le do tang hai ko yu phi bo bakla man ki te ki bo kloi e nga ga jingmut nga oi phi le phi criticize phi le ni ko no phi ya ki kam yong government le ni yanga le kam jo hi hawa phi mp ki ideas bo e kam lu le yo pan bahai ka te to ka jing ko no ko bo bakla han le phi man tu e phi ki ideas au phi le kam te tang wangam le agi ka te to ka jing bakla ga yonga ngam ong kan no ong tim di tim le hoi ni ba pi mp ke rights ka hok ko yong pi hawa elect pi hawa jet pi i kam no mi khmat to pi de mp ke rights 6% wo pen sniawi i ya ke jing da wa yong pi bat ule ile kat ki we wala i perlu mamaya klem de muslim ni jingklam yonga se chisen e ku play pi woro i bi baby ye pi kwa usnya chi bon ki kenten nga emper nga to local mla yong pi wo yo bi chem Weste Belmet le ne hinu banta ye pinga pon tene te daw ki kenten wi uklami ne banta yong ni go block ne banta ki development yong go district yong i chibon ki kam madasa le ne chibon ki por i nasa tene te daw kerpa de pi pen stiawi hagi nu ki por but heju por le mentu sngi e yo e ladi ni ba chief minister ko mi kam khatbi sten habmi dini ne te daw ye de lai chekbi de wan program le mudu daw lai chepo porkhat Rindu neda wam yidu kiar chief minister wam buram wa da chanu lai the nete daw cancel chibon ki program po East Jingkren hills tangwa ne kinten osnya video o bat no minister wam buram man ki kinten ki bang wathian ne betayong ibro the claim do muslim jiklam yonga perlo ko maya ublai amlang churbo pi hawro ki benta ba kam jo le kam wan pi chagni ga program negasni e wagni ga program human go program wo sa kan bo karta yomi but kam jo le sibiat imet kam ong kwa announce pida m musical kam kenja celebration ne betayong ibro hi kat ki likes ne bhai one could you very pb baby ki perlo penchong chit chibiat da m ke musical night ki yong i debe e permission yong ke chnong te khuble chibon nong kit kam yong ke chnong klip le nya purte gp na do we chnong secretary chnong but ki member ki m ktien ne betayong ni sin art blog ki recreate chiton hado wo poi ye ni gesngi khuble chibon ni jing start but ke jing ya cha yong pi apply am lang wo pi but ye kiman be kiman power on kam jo 6000 ngo. Thank you so much.